Inkomu ri yi perile vamakwerhu ku rhula ka Xikwembu a ku ve na n'wina. Ni rhandza ku ya khensa ku nyikiwa nkarhi eka mufambisi wa gandzelo manana Mabuza. Ni pfumeleleni ni ya perisa mufambisi wa xifundza Reverend H.D. Masango na family ya n'wina. Ni ya perisa consistory ya Vosloorus Parish, Vakreste. Ni tlhela ni perisa na Magiyan Central lama nga nghena xikan'we na family. Ni rhandza ku ya perisa un'wana na un'wana namuntlha namadyambu ni tlhela ni khensa nkarhi wa ku va mi ni rhambile Vosloorus. Ni khensa ngopfu, ni swi tekela nhlokweni. Ni lava ku ya vula swo ku a swi nga bohi ku yo va tintswalo ta Xikwembu. Namuntlha namadyambu hi ta ya kuma rito ra Xikwembu eka buku ya mintirho ya vaapostoli chapter 1. Hi hlaya kusukela eka verse 1 hi ya hlaya hi fika eka verse 4. Yona yi hlayeka hi ndlela leyi. Ta ku tshembisiwa ka moya lowo kwetsima. Eka Toyofilo, ebukwini ya mina leyo rhanga, ndzi tsarile hi ta swilo hinkwaswo leswi Yesu a nga sungula ku swi endla ni ku swi dyondzisa, ku ya fika siku leri a nga tlhandlukeriwa ha rona a ya etilweni, loko a lerisile hi moya lowo kwetsima. Vaapostoli lava a va hlawuriwile endzhaku ka loko a twisiwile ku vava, u tikombile eka vona a ri loyi a hanyaka hi swikombiso leswo tala leswi khorisaka. U voniwile hi vona hi masiku ya 40 a ri karhi a vulavula na vona hi ta mfumo wa Xikwembu. Siku rin'wani loko a ri na vona a va lerisa a ku, mi nga tshuki mi suka eYerusalema, kambe tshamani kona mi langutela lexi tatana a mi tshembiseke xona, lexi mi nga ta xitwa ndzi xi vula. Leri hi rona rito ra Xikwembu. Hosi a yi katekise ku hlayiwa ka rona. A hi khongeleni. Xikwembu xa hina, Xikwembu xa ku tshembeka, Xikwembu xa ku lulama, n'wina matimba hinkwawo, rito ra wena ri hlayiwile. Vulavula hosi, malandza ya wena ma yingisile. Xikwembu xa nga ni lava ku ya yehla leswaku tilo ra mina u vulavula. Nghenelela hosi, a ni ku lerisi kambe na ku kombela. Amen. Vamakwerhu hi hlayile eka buku ya mintirho ya vaapostoli chapter 1 hi ya fika eka verse 4, laha sermon ya mina ni nga yi chaku u nga tshuki u suka eYerusalema. Laha hi nga hlaya kona eka chapter 1 hi loko Yesu Kreste a ta va pfukile ekufeni, laha loko a pfuka kufeni a nga zanga a tlhandluka, u tshamile na vadyondzisiwa va yena for 40 days. Loko a ri karhi a tshamile na vona a ri karhi a va prepare hi ku a swi tiva ku u ta tlhandluka a ya ka tatana. Loko hi languta buku leyi ya mintirho ya vaapostoli, hi kuma ndzhaku ka tibuku ta 4 ta evangeli. That's why hi byeriwa ku yi tsaliwe hi n'wani Luke, loyi a nga tsala tin'wani ta ti-gospel kwala ka New Testament. Laha hi nga hlaya kona Yesu Kreste u vulavula na vadyondzisiwa va yena. Sermon ya mina ni yi cheku laha eka verse 4 ku u nga tshuki u sukile eYerusalema.
Vamakwerhu Yesu Kreste loko se ala ku tlhandluka a ri karhi a prepare vadyondzisiwa va yena. Loko hi hlaya eka John 16 verse 33 u ri amisaveni mi ta hlangana na nhlomulo kambe mi swi tiva ku ka mina mi ta va na kurhula ene ka hinkwaswo mi swi tiva ku I have overcome the world. Ni hlule rifu. That's why a ri ku va prepareni ku mina na famba na tlhandluka ni ya ka tatana. Mara lexi a nga va byela xo ka verse 4 i ku mi nga suki eYerusalema. Vamakwerhu namuntlha namadyambu ni lava hi ya tsundzuxana tanihi vakreste. A hi swi tiveni ku a hi le kerekeni a hi le ka tiposition mara hi khongela Xikwembu. That's why minkarhi hinkwayo na vula le ntirhaka kona loko hi tshamile hi teta hi ri vakreste a hi fani. Hi nga va hi mbale swimbalo swa ku fana hi ri ma-EPC mara a hi fani level ya vukreste bya hina. Ku na vakreste lava va nga tshama ka Xikwembu va fana na Maria va ku hina hi ta tshama ka Xikwembu hi hlalela vukulukumba bya yena. Ku na vakreste lava va nga tshama akerekeni. Ku na vakreste lava va nga tshama ka tiposition. That's why vakreste a hi fani tikerekeni. Mara namuntlha lani la nga hlaya ko Yesu Kreste u tsundzuxa vadyondzisiwa wa yena a ku mi nga tshuki mi suka eYerusalema. Vamakwerhu namuntlha namadyambu na mina na n'wina ha tsundzuxiwa leswaku hi nga tshuki hi suka ka Xikwembu. Namuntlha kerekeni hina vakreste va fragile wa ku loko hleviwa i wa suka, loko a nga hlawuriwi i wa suka, loko o ku khunguvanyisiwa i wa suka, loko mfundhisi a nga n'wi langutanga kahle i wa suka. Hi mhaka ku a hi tshamanga Yerusalema hi tshame kerekeni na le ka switulu. Yesu Kreste u ri hi nga suki eYerusalema, hi nga suki ka Xikwembu. Loko a ri karhi a vulavula na eka verse 4 u ri tshamani mi ta vona leswi mi nga tshembisiwa swona. Vamakwerhu la ku ya vula swona ku life is a season. Van'wani namuntlha namadyambu mi le ka swiyimo ku mi twa ku vava. Van'wani mi le ka ku u ti vutisani ku Xikwembu xiyimo lexi xi ta hundza. Mara namuntlha namakwerhu ni lava ku ya ku byela ku xiyimo xexo xi nge tshamisi swona Jehovah ta xi hundzula. Ni rhandza ku vula ku hina hala Bush hi vula swona ku a ku na xiganga xa ku kala ku yehlela. Namuntlha ri perile mara ri ta xa. That's why Yesu Kreste a swi tiva ku misava leyi hambi hi khongela hi ta hlangana na swiyimo. A tlhela hi tshembisa ku na loko hi hlangana na swiyimo hi nga suki Yerusalema. U nga suki ka Xikwembu, come what may, u nga suki ka Xikwembu. Romans 10 verse 13 yi ri lava va tshembelaka eka Xikwembu they will never put into shame. Loko hi hlaya mintirho verse 29 verse 31 u ri maapostoli Paul loko va ta va nghenile a nga laveni a vulavula na socha leri a ri kona kwala nga laveni a ku byelani vanhu lava leswaku va tshama ka nga lava loko vo ka va nga tshami va nga ka va nga poni. Namuntlha ni la ku ya vula swona vakreste ku a hi tshameni ka Xikwembu. Tshama ka Xikwembu xiyimo xi nga pfumeli. Tshama ka Xikwembu tlhela Xikwembu xi tsundzuxa u ku Xikwembu xiyimo xa mina xi nge tshamisi swona. That's why eka Luka 31 eka Luka 1 verse 37 u te wena u tsandze hi nchumu. Eka Luka 18 verse 27 u te leswi swi tsandzaka vanhu wena Xikwembu a swi ku therefore a ni nge suki eka wena. Namuntlha hina vanhu lava va vulaka ku Xikwembu xa pfuniwa vamakwerhu Xikwembu a xi pfuniwi and our God is a jealous God. That's why ni rhandza risimu rin'wana muyimbeleli a ri yimbelela loko a ta va Xikwembu xi n'wi blessile a vona Xikwembu xi n'wi lwerile a ku this can only be God. A ku yo va Xikwembu it was not easy but this can only be God. A
ku leswi a ni hlangana na swoho. That's why ni tshama ni vula ni ku not every test yi lava ka testimony. Not every mercy yi nga ta huma na message I ku la ndleleni u fambe njhani. Ku laveka vakreste ku va hlangana na swiyimo va tshama ka Xikwembu. U tshama ka Xikwembu na loko vanhu va ku va ri hala va swi kota u ku lweni nga na yena wa swi kota ku tlula vanhu hinkwavo. That's why na Job 19 a zela a vula loko vanghani va yena va n'wi vulavurile na nsati a ku rhuketela Xikwembu a ku for I know my redeemer na swi tiva hambi xiyimo xi te ta mukutsuri wa mina wa hanya. Ku laveka vakreste va ku khama hambi ro duma. Sometimes le ntirhaka kona va byela ku a ni swi tivi ku hi yimbelela this song with an understanding na ku hambi ro duma ri tlhela ri hatima ku khongela no tihlawulela. Mara u kuma ku munhu a ku kerekeni a ni nge yi va ni hlevile, kerekeni a ni nge yi swo ngengenge. Swi tikomba kahle ku ntirho wa ha tele mfundhisi Masangu. Swi tikomba kahle ku vanhu a va tshamanga ka Xikwembu. Matewu 6 verse 33 u ri rhangani mi lava mfumo wa Xikwembu swilo hinkwaswo swa misava leyi swi ta ku landzela. Ku laveka vakreste va ku come what may, ra duma ra hatima ni hlawuriwile a ni hlawuriwanga mara Xikwembu a ni nge suki ka wena. Hiku sometimes Xikwembu mina ni tshama ni vula ni ku hinkwenu hi vitaniwile. Ku vitaniwa a swi vuli ku u yima ka pulpit kwala u nga tshamaka ko. That's why hi vitani van'wani maphokotela, van'wani va ku yimbelela, van'wani mi ti intercessor, van'wani mi ti worshiper. Hi endla van'wani na loko u tlilina andlwini a hi swilo swa la hansi vanhu hi nga swi tekela hansi mara Xikwembu xi ta ku katekisa. Hambi munhu loyi a fikaka kerekeni a tlinaka, hambi ti caretaker leti ti hi hlayiselaka kereke na lava va loko hi fika hi Sunday hi kuma hinkwaswo swi ri va ri karhi va tirhela Xikwembu. That's why hinkwenu hi vitaniwile hi mavito ya ku hambanahambana. A hinkwenu ku vitaniwa swi vuli ku hinkwenu hi ta va vafundhisi. Va ko van'wani hina vafundhisi loko hi yime ka pulpit hi ni da n'wina ti-intercessor to stand in the gap and pray for us, pray for the service. U khongela ku Xikwembu I ri Xikwembu ka Yeremiya ni lava munhu who will stand in the gap and intercede. That's why ni ku va makwerhu namuntlha na majambu a ni xi tivi xiyimo xa wena kumbe ku nga va ku ri mavabyi. He is Jehovah Rapha, the one that heals. A ni xi tivi xiyimo xa wena ku le ka xiyimo xa njhani u pfumala ntirho, but he is Jehovah Jireh, the one that provides. A ni swi tivi xiyimo xa we ku njhani u le ka mesi u le nyimpini. He is Jehovah Shalom, the Lord of peace. A ni swi tivi xiyimo xa we ku njhani u ku mfundhisi na madokodela se va ni byerile ku I have only 2 days to live, 2 weeks to live. Ni laki ya ku byela namuntlha na majambu it's not over with your life until God says it's over. Hina loko hi tshamile ka Xikwembu a hi rilayi ngopfu ka ti-doctors report mara hi rilaya ku Xikwembu xi ri yini hi vutomi bya mina. Ni lava ku ya vula swona namuntlha vakreste a hi tshameni ka Xikwembu. Mukreste wa ku tshamana ka Xikwembu I wa swi tiva ku na loko a fika kerekeni a nga la ku voniwa, a nga la ku voniwa hi vanhu I yimisa mavoko ku Xikwembu ni te ku dzuniseni. Xikwembu ni ke ku dzunisa ku the whole week kun'wana la hi fambaka koho va tsale na ku high accident zone mara Xikwembu hi tintswalo ta wena u ni hlayisile vhiki hinkwaro, u ni hlayisile ndyangu wa mina, u ni hlayisile a swi nga bohi vamakwerhu. Van'wani va ri vonile ku xa mara ku pela ka jamba va ri vonanga. Therefore namuntlha mina n'we hina tintswalo. Ku laveka vakreste lava va tshamaka ka Xikwembu. Loko hi ri karhi a Bibeleni hi hlaya eka Luka 10 verse 42 yi a ku ri na Martha na Maria. Yi ri Bibele loko Yesu a ta va a fikile Martha a ri busy hi swilo swa misava mara Maria a ya ti hlawulela ku ya tshama milengeni ya Xikwembu. Loko hi hlaya verse chapter 10 verse 42 loko Martha ri karhi a complain ka Yesu ku ma n'wi vona makwerhu a nga le ku ni pfuneni. Yesu eka 42 a hlamula makwerhu a hlamula Martha a ku Maria leswi a nga ti hlawulela swoho ku averiwa lokunene loku taka a nge tekeli hi munhu. Maria a ti hlawulele ku
wena Mata u busy hi swilo swa misava wa gingirika xana u n'wi voni ku n'wini wa vutomi i kona xana u n'wi voni lweyi a nga hi fela xihambanweni fikile xana a wu n'wi voni ku lexi hi kombelelaka xin'wana na xin'wana hi kombela hi vito ra yena se i fikile why u ti karhata hi swilo swa misava lweyi hina namuntlha hi nga byeriwa ku when we call the name of Jesus every knee shall bow i fikile why u ri busy u ti karhata hi swilo swa misava ende ku tlhela ku va na risimu leri hi ri yimbelelaka kwala kerekeni ku swa misava swi ta hela kambe ku ta sala Yesu ntsena Maria a hlawurile a n'wi vona sesi wa ye ku u busy hi swilo swa misava a n'wi vona ku leswi a swi endlaka a swi nge n'wi pfuni nchumu a ku wena Mata va na busy hi swilo swa misava mina ni lava ku ya tshama milengeni ya Yesu vamakwerhu ni lava ku ya vula swona namuntlha namajambo ku Xikwembu a xi hi pfuni hi ya tshama ka Xikwembu Vukreste wa ku tshama na Xikwembu hambiloko ku ta swihuhuri a nga suki loko ku ta swilo ku ri duma ri hatima a nga suki hikuva vila I will never be shaken i vula swona ku mina ni tshamanga ka munhu ni tshame ka ribye ni tshame ka Xikwembu a ku ti ri duma ri hatima ni tshama ka Xikwembu that's why ku na risimu leri hi ri yimbelelaka ku ndzi ta khomelela ndzi ko ndi kuma hari mara I don't think van'wani hi ri yimbelela with an understanding ku xana u ta khomelela na onge Xikwembu xi nga hi pfuna vamakwerhu tikerekeni hi hanya ka minkarhi ya ku tika hi hanya ka minkarhi ku vutomi i nyimpi hi hanya ka minkarhi ku sweswi ya ku etleleni a hi tivi ku ta humelela yini hi hanya ka minkarhi ku the kingdom of darkness na yona yi busy loko hi etlele a hi tivi ku ta humelela yini mara loko hi ri ka Xikwembu that's why we cover ourselves with the blood of Jesus loyi nga le tlhela nga yi voni ngati ya Yesu a nga yi voni mara the kingdom of darkness va chava va yi vona loko hi etlela hi phutsela mindyangu ya hina hi ngati ya Yesu emajaratini ya hina ku sukusela hinkwako laha hi nga paka timovha hinkwako khona yin'wana na yin'wana we spring the blood of Jesus hi ku vutomi i nyimpi minkarhi leyi hanyaka ka yona ku laveka Vakreste lava va tshamaka eka hosi va tshamaka eka Xikwembu va nga vi Vakreste va fashion va ku Xikwembu ni yo ti hlawulela that's why ni ta khomelela ka wena until my last breath ni ta khomelela ka wena Xikwembu until ndzeni kuma hari hikuva makwerhu hari hi nge yi kumi emisaveni mara hari hi ta yi kuma tilweni revelation yi vula swa ku i va mani lava taka hi lava va nga hlula emisaveni i vana va mina hi lava nga hlula a ku well done my daughter well done my son ku laveka vanhu lava va nga tshama ka Xikwembu ku humelela yini ni la tshama ni vula hi minkarhi hinkwayo ni ku loko u tshame ka Xikwembu na loko swilo swi hlwela a wu swi voni hi ku u ti byela ku God's delay is not denial nkarhi wa mina wu ta fika that's why Isaiah 60 mina I the Lord the right time nkarhi a hi wa munhu nkarhi wa Xikwembu at the right time that's why ni ku loko u tshamile ka Xikwembu na leswi swi ku karhataka na leswi u swi lavaka you will wait upon the Lord a ku ti va hundza va nghena va ku suya kwalaya u ku mina I will wait upon the Lord na swi tiva ku one day avuton'wini ku na siku rin'wana na loko hi hlayeka loko ku na nsati lowa Msamariya a hi byeriwi na ti-biblical scholars a ti hi byeli na vito ra yena mara a vitaniwa hi ximo a ku ri wansati wa le Msamariya mara Bibele yi hi byela ku u ye a ya hlangana a ku ri na siku rin'wana a nga hlangana na Yesu ende vutomi bya yena byi ye bya cinca that's why avuton'wini bya munhu un'wana ku na siku rin'wana ku na siku rin'wana muyimbeleli un'wana a ku there's no way you come across Jesus and you remain the same a ku na ku hlangana na Yesu siku leri wa ha fana hi marito lama ni la ku ya vula swona ku a hi tshameni eYerusalema a hi tshameni ka Xikwembu loko hi tshamile ka Xikwembu hi ta swi tiva ku avuton'wini ku na siku rin'wana u nga ti byela ku xiyimo xa mina xi nge tshamisi swona wena Jehovha u ta xi hundzula namuntlha i vusiku endyangwini wa wena entirhweni evuton'wini bya wena mara marikwerhu ri ta xa namuntlha u twa ku hisa tanihiloko hina hi twa ku titimeta mara lexi ni la ku vulaka swona xiyimo xa wena xi nge tshamisi swona avuton'wini ku na siku rin'wana
That's why loko mo hlaya bibeleni ku na vanhu lava a va vitaniwa hi swiyimo swa vona, na namuntlha ku na vanhu lava a va ha vitaniwa hi swiyimo swa vona. Loko hi hlaya eka Johani chapter 11 verse 4, u ri Mariya u ri ka Yesu, loko Yesu a hlamula Mariya a ku wena Lazaro a vuvabyi lebyi a heza ku yisa ku feni mara Xikwembu xi la ku dzunisiwa. Ku na swiyimo swa hina swin'wana vamakwerhu a hi swa ku dlaya mara Xikwembu xi la ku dzunisiwa. A hi tshameni eka Xikwembu hambi vo hleka va tlhela va hi vitana hi swiyimo swa hina, mara evuton'wini ku na siku rin'wana xiyimo xa wena xa ku pfumala Xikwembu xi ta xi hundzisa. Xiyimo xa wena xa mavabyi Xikwembu u ta xi cinca. Xiyimo xa wena loko mo hlaya bibeleni vanhu lava nga hlangana na Kreste xiyimo xa vona xi ye xa cinca. Vanhu lava va phikelela ku khongela va hana xiyimo xa vona xi ye xa cinca. Loko mi languta ebibeleni vana lava a va phikelela va nga suki va ku Xikwembu hi nge suki, a ku Simoni Petro hi ta suka hi ya ka mani Yesu hi ku hi wena n'wini wa vutomi. Na namuntlha namadyambu ni lake ya vula swona ku na hina hi nga suki eYerusalema, nga suki ka Xikwembu. Hambi va vulavulile hi kereke ku biha u nga suki ka Xikwembu. Hambi va vulavulile hi vakulukumba u nga suki ka Xikwembu. Hambi va vulavurile hi mfundhisi wa wena u nga suki ka Xikwembu. That's why swiyimo swin'wana na loko u swi vona a hi swa ku vulavula hi swona but to pray about it. A ku na munhu wa perfect, a ku ma-apostle Paul, for we are not perfect but we are striving for perfection. A ku ke va Efesa chapter 6 verse 19 hi khongeleleni na hina vavuli va rito, hi lava ku mikhongelo ya n'wina, hi tlakuseni hi swikhongelo. Ku laveka vanhu ntsena lava nga tshama ka Xikwembu va ka hambi ro duma ri tlhela ri hatima a ni nge suki ka Xikwembu. Ene vamakwerhu loko hi endla sweswo tilo ra tsaka. Loko u tshama ka Xikwembu i vula swona eka Romans 10 verse 9 ku lava va nga ta vula lava va tshembelaka eka wena they will never put into shame. Na hina namuntlha namadyambu ni lava hi ya swi tiva ku Xikwembu xi kona. U ri miyimbeleli un'wana loko ku ri na munhu misaveni wa ku khongela ku na Xikwembu tilweni xa ku hlamula. Na hina a hi tshameni ka Xikwembu hambi va vulavula va ku yini. A ku risimu rin'wana lo a yimbelelaka n'wana wa Muswazi a ku ba sheshe ba hleke kanti Nkosi zwile. Vanhu hi hatla hi conclude kasi Xikwembu se xi hlamurile. Xiyimo xexo a ni xi tivi ku njhani mara u nga suki ka Xikwembu. That's why Yesu Kreste a byele vadyondzisiwa va yena a ku leswi ni nga mi tshembisa swona mi nga suki eYerusalema mi ta swi vona. Na hina na ha vula swona ku as long as wa hanya. Jeremiah 29 verse 11 xi ri Xikwembu, for I know the plans I have for you. Makungu ya wena ma tiviwa hi Xikwembu a ma tiviwi hi munhu. And sometimes lava vanhu va vulavulaka na vanhu lava va ku rejectaka, that's when Xikwembu xi pfulaka a new chapter into your life. Namuntlha namadyambu nga ku Xikwembu xi nga hi pfuna hi va vakreste lava hi tshamaka eka Xikwembu hambi ri duma ri tlhela ri hatima hi tshama eka Xikwembu hi ku hi nga ka hi nga suki eYerusalema hi ku ha swi tiva ku Yesu Kreste his promises are yes and amen. Amen. Inkomo.